Real Madrid malam yang sepatutnya penuh magic tapi yang jadi cuma sunyi dan kekecewaan di Santiago Bernabeu. Arsenal main ke Bernabeu bukan nak main simpan tenaga, mereka main untuk tamatkan cerita yang perlu dihabiskan. Dan pagi tadi, mereka buat betul-betul cerita tu lah. Real kalah 2-1, tapi apa yang lebih pedih, mereka kalah dengan agregat yang agak besar dengan keputusan 5-1. Kylian Mbappe tenggelam dalam perlawanan tersebut. Vinicius Junior pula banyak lari ke sana sini tapi tak ke mana pun. Yang biasa jadi hero kali ini jadi senyap. Awal game, keeper Real Madrid iaitu Courtois selamatkan penalti dari Saka bagi harapan sikit kepada Real Madrid. Lepas itu, Madrid pula ingat mereka dapat penalti bila Mbappe dijatuhkan di dalam kotak penalti Arsenal. Tapi VAR tarik balik. Masuk second half, Arsenal skor dulu, Vinicius Junior balas. Tapi lepas tu, game Madrid terus macam tak bermaya dan tak tentu arah. Gabriel Martinelli ambil peluang masa injury time, melakukan larian solo, buat gol kedua, tamat cerita terus. Real Madrid tersikir bukan sebab tak ada peluang, tapi sebab tak cukup tajam, tak cukup lapak. Dan kali ini, Bernabeu sunyi. Tiada comeback, tiada magic. Tahniah Arsenal.